Yey, khona hapo. Yey. Emaklasini. Acha khona hapo. Cha umuntu maklasini. This is a learning institution. We have to respect this place. How? Let's wisa bafana, yeah? 2 Chainz. Let's wisa vele lapha learning institutions okuse playground. Khathi ila inatha yini hand sanitizer le bafana lini. Kunathwa lokhu lina liyafa ngokwezandla. Awukhule yangikhona ukhipha ama gems yakho nokudakisayo shit sabantu. Lapha siyalizwela mina one of the teachers athe sephenduka lapha sibona ama teachers strike alisala lisenza ubungezwa lapha esikolo. Mphenduka with my love. Uthi lifundi la, malume. Seliphenduka Bhutasi. Malume. Sebelikhululile ngani? Ezinhlanyeni. Tshela too much. Mfana have a bright future. Stop these things wena. Wena nkumanga lutho kuningi mina. Yes sire. Yey, Speti Babylon la. What a one man. Yeah, Jesus. Umntana wesikolo kumbe ngumzali. Awamavika ukuthi kunapha strike le alisageli makhanda selihle lapha ngoRasta. Abafana lingenzi so. Kanti kulomunye futhi uRasta la. Cool it man. Khathi class le ifanile. Kanti amankazana nga. Lezi zigelo lezi amfuzi bona lezo. Amankazana engaphi class le phombuba yini gay vuzu. Adinga amanzi. Ngayilahla phela cherry bavingi. Ngifana lani na kwazi uhlala 1 month ingagezanga. Thanda ugeza lini? Vele lapha ikwe drug section lapha nani? Lingangenzela inkani bafana la I'm a teacher. Ngilenzela ifavor to come and teach you. Lezo. Lina lenza. Kanti sibafana selenza ama drugs esikolo la. Phelile lokho sengikhona mina malume ubatshele labo Ubatshele lawo. Kanti samabhuku anga. Selibhemile amabhuku onke lapha. Alisela lamabhuku. Liphema amabhuku. Malume. Bisala. Kati kona pa kuna bisa bisa wena uyala labo Linatujwa I can get you outside of this school because teachers are not in school kola ukuthi nibale we are busy drinking alcohol we are school children sifuna libe le success in awet class lokwanza ukwanisi lokho wena thula khulithiyani wena take isithatha sakho leso wena hlala phansi lapho just come for the education right silence tulanda yey shut up and listen up zwanindi na zimpisi lo headmaster me Mr Mpisi and the school headmaster sesidecide ukuthi njoba siba lutshwana ama teacher lapha esikolo si introduce a new teacher sizwile ku faculty yeNdebele ukuthi uteacher weNdebele kasekho kwese lithona ligida lapha lisenza into zenyu la lisenza kwa drugs so karesi ministry isisiphe uteacher omutsha she's a miss njoba kwaze kuvuki high school lapha for a long time ade kula madoda kuphela lapha so athe sithiwa gender equality gender equation muhle udinga umuhle wani nafana wena kwazini ngobuhle wena zwane nifundani la and listen to it umsindo Pievani wange first day yini umuntu efika lo yathaya bafana lapha vela khona leyo uzumba mrambathwina. Right, let me introduce to you the mistress ingangena memesh. Let's give a welcome to Kuvuki. Yeah, nazimpisi. Ninariwazi welcome. Teacher to teacher. Welcome to the school member. They are all yours. Yes. Msindo. Teacher wena into le wena. Ubizonithumela ingoma le office yami lapha. Uleshe ijani. So mfana libe lama $5 office yami service day lapho. Yabenza wathatha nyabuya 5 user. Ongena uzabonana la mkhonapho. All right. Miss Arabizat. You can take the number to our teacher. I'm a boy. Iwe. Hey. Miss Arabizat. Okay? Through
Show. You got me? Blessing, Ruba. Takufaka mpama wewe. Takufaka. Imi. Chill. Okay, then our new topic for today is Izaga, okay? Mirai kan. Waziba kwando paireni. Sada undi imi? Izaga. Ijojo. Mirai. Chimira. I may not Carapasi. Okay? Topic for today is Izaga. Okay. Izaga. Please. And then, wait. Then goes our new Izaga. Number 1 says, Isigogo. Ayewa. Mirai kan. Ayewa. No, mshaki tikisa. Aya. Iweka. Chaku kwa chura.